ibimenyetso bitanu byuko umugore wawe aguca inyuma. Reka nongere mbigusubiremo brother. Abagore bubatse ubu nibo basigari indaya butwi, indaya mbaya bro. Baratanga bagatanga nk'isazi, baroroshye cyane guteretwa. Nuko vuga ngo basigaye baranatigise kugenda bakabyarira no hanze bro. Ubwo rweko rwuko abagore banyu basigari indaya bro. Niba shake mu nyange niba shake mu followingure mwabagore mwe musigaye muri indaya. Abagore bubatse muroroshye cyane guteretwa. Nizira ry'Imana kurusha abana b'abakobwa. Namba birimwe kuri iyo mpamvu reka tubigeho. Namba rimwe brother, umugore wirakaza akamara icyumweru atakuvugisha kutuntu tworoke gusa n'agakweto n'isogisi gusa bigatuma umugore neza yibyimbye. Uwo mugore asiga guca inyuma bro. In my book red p. Namba kabiri, umugore usige yifatira imyanzuro igihe cyose abishakiye, aho gusohokera isaha tahira. Ubundi umugore mwiza wubatse aravuga ariko se papa Devi ngende ku isoko. Iyo umugore atangiye kuguca inyuma bro, aragenda igihe cyose ashakiye, utangira kubona asigaye ngo yaguze n'ikibanza utarubizi. Yalala wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uwo mugore ni ndaya siga guca inyuma. Namba gatatu, umugore mu gitanda ntagakiguhereza. Nubwo aguhaye nyine ubona atakibifiriye, ubona asa nkaho ari wowe usiga ubifosinga cyane nkaho atagira umubiri we. Kandi abagore burya bubatse bakunda ibintu cyane burya pro kurusha n'abagabo. Nizari reka bireke. Nukuvuga ngo iyo umugore atangiye kuvuga ngo ariko ngenda rushe, ngewe mvuye mu kazi ndushye mfite stress umutwe. Kore banye kandi reka nkomeze. Kane, umugore usigaye yarahindutse mu myambarire ukabona atasigaye. Niba yarajyaga yogocha ukabona siga kubita amaplante, nibona siga yambara amapantaro maremare asigaye yambara utujipo. Bro yahoye n'undi mugabo siga mubwira atariko nkunda ukuntu siga nkunda buri iyo wambaye agakanzu buramba mbona bikubereye. Umugore asiga guca inyuma bro. Gatanu, sinzi ngo tugeze hehe. Umugore usiga ufata telefone akayigendana ahantu hose agiye, muri toilette mu ntebe afite telefone, mu gikoni afite telefone, arayifite igihe cyose. Ukabona nyine ari umuntu urikabona nyine asiga ahinda kuri telefone. Ubundi abagore beza bazwiho ingeso mbi imwe yo kutitaba telefone, yo guta telefone. Burya abo bagore ntago baba baca inyuma, ntago baba bagira abagabo mu buzima bwabo. Ariko umugore w'umuntu atangiye kubona afite telefone mu ntoki yigendesha, umugore asiga guca inyuma. Ni shetani mukubwo ngo reka ndekeraho bro, namwe mwimenyera ubwenge.